Africa is not a continent of problems, not at all. Inzego z'ubutabera zo mu Bufaransa zataye muri yombi umunyamakuru Hyacinthe Bicamumpaka kubera uruhare akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amakuru yuko Hyacinthe Bicamumpaka yatawe muri yombi yamenyekanye kuwa 4 tariki ya 29 Gicurasi 2025, gusa Le Parisien yatangaje ko yatawe muri yombi muri Mata 2025. Akurikiranyweho uruhare muri jenoside, ubufatanyacyaha mu byaha byibasiye inyokomuntu no gushishikariza abantu gukora ibi byaha. Uyu mugabo wakoreraga Radio Rwanda muri jenoside mu 1994 akekwaho uruhare mu gushishikariza abahutu kwica abatutsi binyuze mu mvugo ze zabibaga urwango. Ifungwa rye ry'agateganyo ryemejwe kuwa 9 Gicurasi 2025. Bicamumpaka yageze mu Bufaransa muri Kamena 1994. Uyu mugabo yamenyekanye cyane kubera ijambo yavuze muri Kamena 1994 ubwo ingabo za Habyarimana zari zugarijwe ndetse zimaze kubona ko zizatsindwa urugamba. Mu mvugo ye hari aho yumvikanye agira ati, nubwo twatsindwa uru rugamba tuzagaruka. Bicamumpaka yakomeje avuga ko FPR izafata igihugu kimeze nk'ubutayu. Nyuma y'iminsi 15 atangaje ibi nibwo yahise ajya mu Bufaransa. Akigera mu Bufaransa mu 1995 yabanje gutuzwa mu kigo cyakira abashaka ubuhunzi giherereye mu gace ka Saône-et-Loire.